Assalomu alaykum. YouTube ko'ruvchilar, jana Bozor Alam kanalining qatnashchilari. Bugun So'qquluq mol bozorindamiz. Kuniga yakshanba 7-mart. Ertang 8-mart deganda. Bozor Alami degan. Qanchadan bular uylar? Kimniki? 150 dan narxlar. Qaralar, muzolar ha? 30 litr, 20 litr süt bere turgan uylar. Muzolar mene. Bulca moz. Kurang. Kemi var muzosu bilen. Muzosu simental ekan ha? 150 kemi var. Ama ocha. Boğaz ekan. Telefon numaranızı aytasizmi? Aytыңыз. 771 73 75 75. Boz 30 litre süt bergen uylar arkalar. Qara ha? 20 litreden bergen uylar. Arka alaça. Arka Allah inşallah 160 tane. Qayaqdan uylari bular ham. Bular çüydümle uylar. Çözdünüz. Qayaqda turasiz? Qaralda da turasiz. Qaravolta. Unaga qarangizlar. Unaga Arkasında. unaga dostlar qarangizlar. Süt quyilib oladi. Boz uylar bular. Mana boz cho'ng uy ekan. Uyundan qolgan ular. Dag'i barda saqlab uyda. Ушул номеріңіз қайталап қояйық да. 771 771 73 73 75. 771 73 73 75. Ушул байке номері. Уйларға қызықсаңыздар, çalsаңыздар болады. Ассаламу алейкум. Шеф, қанша уй? Музол уй? 130. О, мен bir ay oldu. Muzol 15 litre sütü var ha? Kaçıncı süt bu? Üçüncüsünü tutdu. Ya. Üçüncüsünü tutdu. Üçüncüsünü tutdu. İşleri çok. 130. Pazar bağı verdi bu ay. Verdi. 105'e çıktı. Vermediniz. Biraz tartışıp kaldı. Жақсы сатып алыңыз. Так, мына Швейц. Американка. Кімдікі екен бұл? Ve Angus bu. Ангус па? Ол Черный пестрый үйлер. Кімдікі? Қаншадан сұрап атасың? 140-130. Қанша литр sütü var бұларда? Sütünü ayta albayım. Sağ көргенбіз. 140-130 deydi. Şol qara uylarda. Öyle mal aytqa basып. Assalomu alaykum, aqsaqal qandaysiz? Qancha ekan bu uy? 120 ming so'm. Sütü var mı? Boğaz mı? Boğaz. Qanchalik? 7 aylık ekan. Tak qanchasi tut bu? İkincisi içinde deydi. 130 ming. Siz düşbeş. Qancha so'rab atasiz? 110 ming ha? Qancha litr süt var? Ya. 13-14. Qanchasi tut? 3-chi o'xshaydi. 13-14 litr sütü var. O. O satıqda dağ uylar var. Ушундай порода ғой, байка. Бұлар қайсы порода? Чернопестрый. Үйде дағы бар да уйлары? Үйде бар дағы. 20-дай бар. Қақта тұрам дедіңіз? Воронцовкада. Воронцовка. Аяқта жаш қымазындарда бар. Сатыла тұрады ғана? Сатыла тұрған. Үйден сатылады. Үйден сатылады. Телефон номеріңізді айтыңыз? 501 0501 30-20-22. 30-20-22. Narkı sizdeki емес, ha? Жоқ. O Angusça.
Ақ швец. Ой, көресіздік, а? Жақшы. Барда жақшы сатып алыңыз бәке. Вот, швец. О, кімдікі? 110. Сколько там молока? 15, 15 литр sütü. Қаралтаны екен. Какой отел? 4-ші тут. Ой. 110 мың сом. Так, онсы да ошо қыздықы. Ошо. Номерін алайық. Девушка, можете номер телефона диктовать? 0702 0702 08 08 89 89 99. 99. Ушул уйга чалсаңыздар болот. Ор кызымы екен, эки уй. Мынакей. $90 мың сом, 7,5 айлық. Байка, симментал қанша бұл? Қаншаға алдыңыз? Қаншаға кетті байка? 76 мың сомға, вот, симментал. Жақшы. Ассаламу алейкум, қанша бұл симментал? Симментал бұл? Қанша сұрап атасыз? 110 мың сом. Екінші туыт. Так, екінші туыт. Қанша литр sütü var? 14 литр. Боз емес пе? 3 айлық, а? Базар баға берді бе бұға? Қанша берді? 98-ге бербедіңіз. 100-ге береді екен санда. Ой, ошол. Қаяқта тұрасыз? Канизавод. Канизаводта. Телефон номеріңізді айтыңыз. 0709 96 96 2159. Ассаламу алейкум. Қанша бұл үй? Жылтырағаны екен. 130 мың, а? Мясной порода. Мясной порода? Қаншаны туды бұл? Қанша литр sütü var деген? 3-ші туыт, 10 литр sütü var. Жақшы, жылтырап тұр. Местный порода менен ангус аралашканда. Ангус менен кара тукумдардын ошолордун немеси. Ошого жылтырайды экен да бул, а? Караңыздар. Канча бул музолуй? 110 сұраттан байка. 110, а? Канча литр sütü var? Мынакей. Торпандан чыгар 12 литр сүт берет. Гарантия алып. Музолдан сырт 12 литр süt берет дейт буга. Süt алып. 130 мың сом. Канча жигит? Уй. 85 музол менен да? О, музол кимдики экен? Ушунун баласы? Бул отдельно, а? 85 мың сом. Жакшы. Ассаламу алейкум бәке, қанша сұрап атасыз уйға? 135. Қаншанчы туыт? Екіншісі içindегі. İçindegisi екіншісі, а? Қанша литр sütü var? 60 мамет 20 литр sütü var. 20 литр sütü var. Ne poroda bu? Alatağı? Şvits. Şvits. Okey, emçeği. Ölçek 5 öv. Emçeği 4 emas, 5 ekan. O. Okey. 5 emçeği var ekan. Zapasım menen deydi. Gördün mü? Gördüm. 5 emçekten çıkar öğrensin. 5 emçekti uy. 5 öten işteydi. 5 öten işte. Sağ ol. 5 öten işte. 5 öten işteydi ekan buna. Ne sağ koşudayım. Çok işendim ben. Kança telefon numarangızı aytыңыз mı? 0507 79 0001. Ne oldu jigit na tatayın. 79 0001 507. Yaxşı. Çoğ ekan o. Ke.
5 emçeği teң işteydi eken. Eko. Ucu. 5'i. Var mı? 5 emçekte uyuyum da. Şemşek. 5 öteң işteydi eken. Sapası mı? Zapası menen. 125 görmedik. 125'ke bermediniz mi? Vermedik. Ha, yaxşı. Çalыңыздар şu 5 emçekte uyuğa. Ақсақал, ассалаумағалейкум. Қанша құнажыны? 85. Birinci tuğut kolayım ha? Yemi tuğsa birincisi. Ha, tuğu ile kuşa. 85 bin. Boğaz kaç aylık? 5,5 aylık. 85 bin so'm. Жақшы bazar bağı verdi bu. Kança sıradı? Kança verdin? Kança olsa beres? 70'ke beres mi degende? 80'ge beres ha? Qarаңыздар. Oluşu 80 bin. Bu Alatau paradası. Alatau. Özümüzün paradan. Kança aka? Muzoluy. 135 ha? Birinci tut. Kança litre sütü var orada? 16 litre süt var. 135 bin so'm. Qarаңыздар. Kança aka muzoluy? 105. Birinci tut mu? Kança litre sütü var? 10 litre. 105 bin so'm. Şef, sizlerdi kança? Muzoluy. 105 bin ha? Kança litre sütü mü? 12-13 litre süt. 105 bin so'm. Kança sıra otası? 115. Narkı kaça? Tokolga. Kança litre sütü var burada? 15-16 litre süt. Bayka kimdeki bular? İyisi yok. Kança bayka tuyun degeni? 100 bin so'm. Bugün erte tuyut. Somas kança bu? Uy. 100 bin ha? Kança tut? Kança litre sütü var eken? 5 litre süt vardı. O kimdeki? 130'danı kunacınlar, tuyelek. Tuyelek de var. Boğazlar. Rusya'dan kelgen kodayımlar ha? 130 bin so'm. Süt bağıtındağı kodayımlar ha? Tak. 130 bin so'm. Boğaz kunacınlar. Bu kimdeki? Tak. Boğaz kunacınlar. Assalamualaikum. Kimdeki bu? Kança? 180 bin ha? Kunacın boğaz mı? 180 bin so'm. Uylarça? Muz olsun ben ha? O kança litre sütü var eken? Görünmeye kaldı. 20 litre süt var, muz olsun benen. 130 bin so'm. Девушка, сколько стоит? 135, да? Первый отдел. 130 bin. 130 bin so'm. Birinci tut. 17 litre sütü var eken. Bazar alamı deyin kanal. Karacu, onunla yakalanmaydı. 114, 105 mi? 105 bin so'm. 500 so'm değil, 105. Evet, Naki? 105'ke berbedet muzo menen. Так, элиталар жаға келдік. Қанша байка бұл? Чоны пясыр? 150. Қанша литр сүті бар бұл? 25 гарантия. Жашы қандай? Өзі жоқ екен.
Не порода bu. Ой, bilip 4-cü tut. Arkasıca. Arkalar. Sizdeki emas ha? O kança? Alatauga. 85. 85 ming so'm. Boz, geç boz. Boz. Qancha oldi aka bu? Buzosi men 92 ming so'm. 4. Yaxshi. Sizniki? Qanchadan? Buzovi men ha? 150 mingdan. Sizniki? Qanchadan? Ya. Mana 4-cü tur. 4-cü tut. Qancha litr sütü var? 22 de sütü var. 22'de muzo var mı yok mu? Bir ay oldu tuğanlar. Ököten. 24 litrden sütü var ha? 24'ten. Qancha so'rayaptınız? 125'e verem. 125 so'mdan 125 ming so'mdan berasiz. Yaxshi. Qayerda turasiz? Petrovkada. Telefon nomeringizni aytingiz. 0500 bilen 0500 20 75 06. 20 75 06. Yaxshi sotib olamiz. Qancha oldi ekan bu aka Shvets? Aldınız be. 110 ming so'm çok Shvets. Tak tuvaletning oldiga keldik. Qanchadan? 120 ming so'm. 15 kunda? Qaysi mol bu? Qanchasi tut? Qanchasi tut? 3-chisini. Qancha litr süt var bu deyim? Jetay boz var eski. Jetay boz. Bu qancha so'radasiz? Bulda 110. O kimniki ekan bu? Qancha u? Qaysi paroda? 150 muzo menen. Birinchi tut bu. Qancha süt var bu? Sütü qancha var? 10 litr süt var. Bu qanday paroda? Simentalga deymi? Simental. Aka. Simentalning qarasi. 150 muzo menen. Ya. O sizlarga emasmi? Qancha so'radasiz? 180 ming ha? Chorniy pyostory. Qancha litr sütü var ekan bular? Jigit? 20 litr ha? Birinchi tut bu, ikkinchisi bu. 4 kun oldu. 4 kun bo'lib tur tug'ani. Tak, Talasqa ketadi qo'ying. Qo'ylar. Qancha ekan bu aka xunasini? 70. 100 yaşar, 70 ming so'm. Kakras joylig'iga kelib turgan ekan. Emchekleri bu şey deydi mi? Qarangizlar. Bazar bağı verdi mi? Bazar bağı verdi mi? 65 dedi. 65. Nomerini aldırıp öteyim. Aytınız. 0704 0704 394 394 608. 608. Bu kan. Bu ne degan paroda? Simental Shvets. 70. Yaxshi sotib olamiz. Qancha oldi aka bu muzo? Satılıda 30. Satılatıptır. Tak, şunu men ko'rgan bu videoni oyoqladik. Video yoqsa like bosib, kommentariy qoldiringizlar. Telefon qattalganini unutmangizlar. Hurmatli ko'ruvchilar. Şol.